All right. Mkhulu sike la sayikhuluma ke into sisaseceleni sobabili la sikhuluma ke ngokuthi sikhuluma ke abantu abanenhlanhla ezintweni eziningi abazenzayo kodwa manje inhlanhla yabo ivele kube into enyamalalayo nje naye akazi ukuthi kanjani uthola ukuthi umuntu uyabona beyifakile iCV ngempela uyifakile iCV bambiza wabhala ama test njalo njalo kodwa kuvele kube into ephela kanjalo nje ukuthi hayibo omunye bathi hayi wazalwa lo muntu efumbethe kodwa manje ufumbutha kwakhe kwashonapi omunye kuthiwa wazala embethe ingubo yakhe bayintshontsha siyibuyisa kanjani ke ngubo psychologically sibusa kanjani le yanto yakhe umuntu abe namabhadi nje uthola ukuthi umuntu abe nalelo bhadi nje ungazi umuntu ehambe eshawa nje noma kungafanele kodwa yena uyazazi ukuthi yazi yonke into yami mina ihamba kahle ngiyasebenza kodwa manje ngathi angisebenzi kuyafana khona lento eshodayo simsiza kanjani lo muntu mkhulu Nyezi yebo siyazwakala siyazwana baba yebo ngiyazwakala kwami ngithi ngiyabonga kakhulu ngethuba ngicabanga ngiyazwakala manje no ngithi le topic esikhuluma ngayo sisami ibaluleke kakhulu futhi ke iyabathinta kakhulu abantu abaningi ngamanye amagama i-sensitive ngoba phela iyamthinta wonke umuntu especially thina abantu ke bakithi ke ngoba ngabantu esithi mabefika emhlabeni bafika befumbethe isikhathi ufika emhlabeni kolokho ufumbethe kodwa ekhuleni nakuhambeni kwempilo izinto zihamba zingahambi kahle yeah so ngithi mina kubalekile ngempela ukuthi umuntu uzazi ukuthi ubani ezokhula uzi-understand ukuthi lithini uhambo lakho lempilo ngoba nje uphila ukukhula umuntu unempilo vele psychologically unempilo vele ebonakala kumzimba futhi unempilo vele esingathi i-spiritual yes okubalekile ngempela ukuthi ukhuthale umuntu impilo yakho uyithande futhi uzazi ukuthi wena unohambo olubhekile empilweni yakho so zonke izinto ezenzekayo endleleni yakho yohambo noma yempilo akumelanga uthuke yes impilo yekuthuse noma uthuke ukuthi abekwenzakalani manje ngane inkinga ngane ingozi ngithi ngiyafunda esikoleni akufundeki ngithi ngiyasebenza kusebenzeki ngithi ngiyahlanganisa kuhlanganiseki ngiyaphatha kuphatheki kanti inkinga ikuphi yebo so abantu bazizo impilo iyaqhubeka but uze wazi ukuthi ngelinye ilanga at some point inkinga uzoba nazo empilweni kumele uku-understand kumele uku-accept lokho kufuneka wazi ukuthi kodwa wena usazophila futhi usazoqhubeka nempilo so ngithi abantu bayasizakala yes akusho ukuthi ngoba usunenkinga sinolwazi sokumele ugive up sokumele ube no-stress no-depression ungenotshwaleni kodwa kumele uzazi vele siwahamba sithi deep siye-go deeper and deeper ukuthi mhlawumbe usechaza ukuthini-ke ukuthi mhlawumbe uneyinkinga-ke mhlawumbe i-psychological neyi-medical or i-psychiatric mhlawumbe ne-spiritual sekwenzakalani but ngisakha phezulu nje ukuthi ma umuntu uyadlula enkingeni ma umuntu kwenzeka ama-challenges ma umuntu ngitsho uhamba endleleni indlela inamahamba ngisho uhamba endleleni uyaqhuzuka ngithi ihashi linenyawo eziwu-4 kodwa liyaqhuzuka kwazi ukuthi yes nawe ezophila uba ney'nkinga but uyaqhubeka kodwa uphile ngoba lukhona usizo ya khona umuntu laphana dokotela ozothi mhlambe yena emzini wakhe abakaze becabane nonkosikazi wakhe kuhamba kahle yonke into akaze becabane nomnyeni wakhe kodwa nje umshado uyabhidlika nje uyaphela kazi kwenzakaleni athi omunye uyifundisile ingane zafunda ziyasebenza kodwa ingane zakhe zimdubile azimnaka zimenzela lutho bese mangala ukuthi yini mhlambe omunye umuntu ngicabanga ukuthi nalapho kuyayithinta lento yokuthi na spiritually siyadinga ukusizwa uke wathinta into ethi dokotela amanzi awaloyeki mawusebenzisa amanzi ngoba umuthi ngaphinde ngikushaye ngithi akubuyele kuye njalo ugcina ulimele kodwa masebenzisa amanzi sikhulekela amanzi kunzima ukuthi kushayeke ngoba amanzi vela imvelo adalwe uNkulunkulu akwenziwanga ngumuntu njalo so lo muntu lowo simsiza kanjani uthola ukuthi yena futhi akabona ukuthi uyabona yena ukuthi into zakhe ayihambi kahle kodwa manje kusala into encane naye lokho eyibuza ukuthi kungani kanti la ngoba hayi ngiyabamba mani ukuthi mase kuhlangana kuvele kuyekeke kuhamba kanjani simsiza kanjani lo muntu
ngithi mina yes uqinisile ukuthi isithunya sakatheki amanzi ayimpilo futhi amanzi siyawadinga kodwa yonke into eyenzeka empilweni yakho inesizathu. Okay. Futhi ngithi mina yonke into yenzeka in good time. Futhi into nento inesikhathi sayo. Yeah. Yenzeka ukuthi uhambe ngempela uthi uyofuna usizo ungalitholi. Kuyenzeka ukuthi ube nenkinga ngoba kumele udlule kule ezimene ezithile. Njengoba kade ngisho ukuthi ngisazochaza ngalana ukuthi kusuke kwenzakalani mhlawumbe ngesimo sakho esijulile sempilo. Yebo. Kodwa wena uphila wena kumele vele udlule inkingeni. Ngisho ngawasebenzisa amanzi ungahlangana mhlawumbe with the best healer but kodwa still ukuthi ube nenkinga ngoba uhambo lakho lempilo kusamele vele lidlule ezinkingeni. So izinkinga zezimpilo inkinga kumele uziwelcome ngoba zizokukhulisa. Inkinga ziwena inkinga zizokhulisa ngoba nawe ngelinye ilanga njengoba ukhula nje kumele ube ne-story to tell ukuthi hayi mina ngeke ngadlule enkingeni kanje nakanje. So yes, as much as vele lukhona usizo lwamanzi nani la kumele uthole khona usizo no-therapy bekhona. Sometimes uyaya futhi kwi-therapy ukuthi ungalitholi usizo ngoba inkinga impilo isamele ikufundise something. So impilo idesignelwe ukuthi ayizokufundisa impilo ukuthi wena ubani neuhambo lwempilo yakho kumele luhambe kumele lube no-A to Z. Awazi ujumpe ama-stages. So ngithi mina yes vele kumele empilweni ufune izinto ezithile ukuze uyofika la uyakhona. So inkinga ziyiphathe empilo kodwa khona still kodwa phambili uzolithola usizo. Mhlambe ke ithini into dokotela kuwena njengodokotela o psychologist ngikhuluma la ngento ethi mhlambe nimsiza kanjani umuntu dokotela lo muntu lo uzalwe nayo umuntu nomuntu uzalwe nenhlanhla yakhe uyayibona le nto le. So umuntu nomuntu mayezalwe nenhlanhla yakhe ikhono ifumbethe kodwa njengamanje lezi zinto ziyashabalala. Niyakwazi lo muntu mhlambe kusuke kubambeke phi ngoba sake sayikhuluma no Dr. Beseni ukuthi uthola ukuthi khona leli dlozi elimnikeza inhlanhla kodwa le nhlanhla yakhe kuvele kube ngathi into eshabalalayo nje khona laba abantu abadala abafuna ukumnikeza umsebenzi awubone naye ukuthi na umsebenzi sengubambe ngezandla usunge wami kuvele kuphinde kushabalale futhi kusuke kwenzakalani lapho mawubheka dokotela. Yazi yona sizolwazi into ibuzayo ibalekile futhi nale ekubuye omkhulu mokuhlanganisa kwe-psychology nokwe-spiritualism nokwemoya ngoba impilo ijule kakhulu. Ngithi mina yazi mawuhamba uyofuna usizo noma mhlawumbe kuthiwa uya ku-GP ude ku-medical doctor noma mhlawumbe kuthiwa uya ku-social worker noma mhlawumbe kuthiwa uyothola usizo mhlawumbe eclinic. Awukhuleke awuphahla awubike awusho ukuthi hey ngizofuna usizo ngoba mhlawumbe ngikhishwa yisisi noma mhlawumbe ngoba inenkinga kanje nakanje. Whatever problem usukunayo engathi ungayibika ngoba la uyakhona awazi ukuthi usizo ulithola noma ngeke ulithola. Kushiso yini lokho na ngoba ungahamba uyofuye ku-GP ingakusizi ungahamba uye ku-psychologist ingakusizi ungaya kumkhulu bani angakusizi ngoba lo muntu osuke ezokusiza usuke uthunyelwe kuyena noma mhlawumbe sekuyisikhathi Sambe silahlekelane ke lapha ke naye ke umkhulu uNyezi khona la kodwa ke sizobuye futhi ke sithande ukuthi ke simthole into zethu sibuye zithi ke ukumlahla lapha ke sikhuluma ngendaba ebalekile la ebaleke kakhulu we abantu abanakile abantu izinto zabo zishabalele nje kodwa ke bona abanakile futhi ke ababoni uyabona umuntu abona nginayo manje inhlanhla yazi mina ngiyakhumbula ukuthi benginenhlanhla mina mangifuna imali mina bengiyithola imali anytime kodwa futhi ivele ishabalale futhi ubona ukuthi cha bangiphila abadala ngabe ngiphiwa abadala lenhlanhla yemali njalo kodwa ngiyibone futhi imali isishabalala nje out of the blue ubona umsebenzi ukuthi lo msebenzi lo ubungowami sengiwutholile ke lo msebenzi ngibone ungivela uxoshwe nje emsebenzini ungazi ukuthi uxoshwa kanjani uyayibona into njengaleyo Nongoma FM 88.3 we play you listen njalo nje ke ayijike yajike isikama ke lo hlelo i-drive connection mina nginolwazi ngingwakwankosi angazi ke ukuthi yini yenza ukuthi ke silahlekelane lapha ke naye ke udokotela ngizohambe futhi ngimcinge ukuthi ke kanti kwenzakalani senzani naba abantu befuna ukusizakala kodwa ke into zabo yangithi yikho kwakhona lokho nje ukuthi sithi sifuna ukukusiza wena into zakho zibe ibhekele uyayibona le nto leyo mina ngiwulodede phantayo
uthi ke intombi zethu zidlala abafana kusho lapha ke yena ke uLindo mina ngiphinde ngilandela lapha ke yena umkhulu ke sileke ukuthi ke mina ke ngiyamlanda ke futhi ke lapha ke yena ke umkhulunyezi njengoba ke sithe ke ukulahlekelana mkhulu sikhuluma ke la ngendaba yabantu mhlambe umuntu onganaki umuntu nazi inhlanhla zakhe izinto zakhe kusela kancane nje asazi kanjani wasezathi mkhulu omunye umuntu nina niyambiza nimhlase phansi nikhulume naye bese nibona ukuthi ke ibhadi noma vele into yazalwa nayo kodwa ke umuntu kuyayithiwa ke uzalwa vele efumbethe bese nina nikubuka ke ukuthi singakulukisa ngesintu noma singakulungisa ke ngalokhu kwethu kwesilungu lenkinga yakhe athi umuntu nginenhlanhla yomsebenzi ngiyabizwa emsebenzini ngempela kodwa mase kumele ngisebenze kuvele bese kuthuleka nje athi omunye ngiyabizwa emsebenzini ngiqale ngisebenze bese ngiyaxoshwa nje kuba into encane inhlanhla nginayo inhlanhla yemali yafika ezandleni zami kodwa futhi inyamalale nginayo inhlanhla yomshado kuthi mase kumele befike abakhongi noma abaloboli kuvele bese kuphela endleleni nje athi nginayo inhlanhla yabantu besifazana aba right mase kumele ngiyolobola nje kuvele bese kunyiba nje ngingazi ukuthi kwenze njani uyabona ukuthi lento yakhe incane senza kanjani sisizana kanjani ke mina nawe dokotela njengokwesilungu dokotela uyabona into zabantu dokotela yebo futhi so network yazwakala manje hayi impela isho ukusilahla phansi ngiyakuzwa dokotela ngazi noma ubungizwa yini umbuzo wami kade ngiwubuza ngithamba ngisola egcineni nje mhlambe 2 seconds ngiyasho dokotela ukuthi ngabe kusuke kuyini inkinga umuntu inhlanhla yakhe ila yonke into iyenzeka ke kahle ngendlela bese kuphunyuka nje angasebenzi mayesebenza vele exoshwe emsebenzini enyanywa belungu njalo usuke simsiza ngani ngokwesilungu nje dokotela okay no lo muntu lo njengoba kade ngisho ekuqaleni ukuthi umuntu nomuntu usuke enenhlanhla yakhe afike naye emhlabeni yes njengoba sonke siphila nje sinenhlanhla mofika emhlabeni sokufumbethe something kodwa la ekuphuleni kwethu noma ekuphileni kwethu hamba mhlambe izinto zingahambi kahle ngokwemoya uthola ukuthi wena siyabona ukuthi uyasebenza kodwa still kodwa uyahlupheka kunomuntu osebenzayo kodwa unezikweletu kunamashonisa kuyaphetha kunomuntu othi uyafunda esikoleni uyinhlanga kodwa still kodwa uyafail i-degree ayipheli kunomuntu othi kade wayethi wakhishwa ikuba kodwa still ikuba lakhe kumuza upheli kuningi ngakubala kwekuningi uthola ukuthi ngempela lo muntu lo siyabona ukuthi khona konke umshado uright uperfect kodwa still kuyaxhathwana kuyaliwa every day so lo muntu lo udinga nje ukuthi ngempela Nkosi yami nje abe nesibindi aqine isibindi nje athi uthini uthi ngihambe ngoba ngiyazi ukuthi usizo lukhona futhi yonke into i-confidential futhi private angihambe ngiye kunyezo omkhulu ngiyochamela lo mhle ngiye ku life changing journey ngizoshintsha nami impilo yami ngoba life changing journey izoshintsha ngempela ijourney yami yempilo ngoba akuhambi kahle emsebenzini akuhambi kahle kuma relationship futhi ke yabo lama relationship noma umshado weyimali ye-happiness nje ukuthi konke kuyakubhedela la lokhu okukujabulisayo konke kuyakubhedela kusuke kuneyinkombe eyithile ke zemoya kufuneka sihlale phansi sijulele ngoba njengoba kade ngishilo ukuthi uma umuntu usuke unohambo noma usunesiphiwo noma mhlambe usuke unalento ofike nayo la emhlabeni ofike kusebenzela if ingasakusebenzile futhi sifika kabi kuwena ikuzilana namabhadi so if wena uyibona ukuthi ngempela uhlakaniphile kufanele ngabe kude nempilo kodwa still uxakekile uhlezi ukhala usuze wangena kuma-drugs uphuza utshwala every day kunomuntu ophuza utshwala every day ngathi mina udokotela ngiphila ngotshwala ngoba angeke into engayenzeka ngithi imali uyithatha but hayi iyaphanda kodwa uyaphanda awunayo imali yasendlini kodwa unayo katshwala so labantu baneyinkinga kubi kakhulu ifika ngisebenzisa lo language so ngithi kodwa abantu umuntu akathola isibindi ngempela ahambe awuthola usizo aze kumakhehle aze ku life changing journey sale phansi sijule sibheke impilo yakhe ukuthi yini ngempela kufanele siyithinte siyilungise mhlawumbe nge-spiritual kodwa ngokwe-psychology noma ngokwe-therapy singahlala phansi silungise impilo yakhe ngoba ngihlala ngisho mina ngithi I'm a solution focused therapist yes kwenzekile empilweni yakho kodwa njengamanje ake sibheke ukuthi yini ngakusiza sibheke phambili sokuse impilo yakho ngoba vele kwakukuhlakanipha inhlatha zonke zikhona empilweni yakho yini lefuneka sifocuse kuyona ukuthi impilo yakho ishintshe ime right ucabange kahle ubehave kahle yonke into yakho ishintshe esimeni sakho sengqondo esimeni sakho sendlela owenza ngayo nendlela oyiphatha ngayo kuba yonke into iqala engqondweni so if singaqala engqondweni yakho sibheke ukuthi yini lengahambi kahle kuningi esingakushintsha kuningi esingabheka khona kuningi esingakusebenzisa ukuthi impilo yakho ihambele kahle kakhulu
Athi omunye edokotela mina sengihambe inyanga nabathandazi athi nje ngiyamuzwa nolwazi no Dr Nyezi bayakhuluma emsakazweni kodwa mina vele sengivele ngayitshela ukuthi ngeke ngisasizakala nje lempilo vele ngiyiphilayo yokuhlupheka impilo yezikweletu lempilo yokwenyanywa lempilo yokubhidlikelwa izinto sengikhandile sengijwayele ngoba sengihambe inyanga nabathandazi akekho ongisizayo so unolwazi no Dr Nyezi umuphi umehluko abazoza nawo empilweni yami Nyezi omkhulu madoda ivitalist angazi noma yi-vitalist esendaweni embi noma yimi la engisendaweni embi vitalist ukhona hey awuzwakali inhlobo hayibo hayi sengibathe engempela hayi ngiyabona yizo zonke lezi zinto esikhuluma ngazo lezi abantu kumele besizakale iyalwa kulwa lezi zinto zabo njengoba ngikutshela ukuthi la sekumele khona kufika impumelelo khona ivela into zabo ibhidli kuyabona njengamanje sizosiza bona kodwa futhi le zinto zabo abangafuni ukuthi ukuyisusa kubona abangafuni ukusizakala ziyabavimbela manje okay ngibona ukuthi lo mbuzo wakho lokugcina ke yebo mkhulu bengithi mina nangu uzothi omunye mina sengihambe inyanga nabathandazi yonke into angisizakali pho unolwazi no Dr Nyezi imuphi umehluko abazoza nawo bona empilweni yami mangiqala ngithi ngiyasukuma ngiyakubona yabona into ebalekile yabona konke sengisho kabili noma kathathu ngathi mawufika emhlabeni usikhonto uyiphethe yeah mina indlela engisebenza ngayo ithe ukujula kakhulu ngoba mawufika uthi ungena nje eminyango indaba yakho bengiyijulela kufana nomkhulu ubheseni uwenza kanjalo masihlengene somabili ke hayi kwenzeka imile kutuka imovie indlela esebenza ngayo ukuhogela lokulalela nokuthi sibheke isithunywa sakho noma ingelosi yakho noma nomuntu ohamba nalo umuntu ogadile ukuthi uthini so into engizama ukuyisho lana ukuthi ayinto ebaleke ukuthi umuntu ubheke mina vele as a psychologist should ngi-research vele ngi-scientist ngiya-investigator ukuthi impilo yakho ize ibe ayihambi kahle kwenzakaleni kodwa ngihlanganisa naloku kwemoya ukuthi ngibheke mhlawumbe ngokwesithunywa sakho noma ngokwengelosi yakho ukuthi kwenzakaleni ukuze ube ulana kodwa into ebalulekile ukuthi yini engakusiza njengoba ngishilo ngathi mina I'm solution focused person so into ezothi ihluke kakhulu i-life changing journey ukuthi sifuna ukushintsha impilo yakho kuphela ukuthi yini le kufuneka siyenze noma siyishintshe njengamanje noma yini ofuneka uyenze noma yiphi into mhlambe ongafocusa kuyona from this point ukuze impilo yakho ishintshe noma yini le kufuneka siyithinte noma siyishintshe ngoba yonke into is about ama-changes so thina sifuna ukushintsha something kwindlela okwenzeka ngayo izinto empilweni yakho so umehluko ukuthi thina siqhamuka noshintsho oluyisimanga siqhamuka noshintsho ongeke uphinde ulukhohle futhi siqhamuka noshintsho oloshintsha the whole story about impilo yakho nomndeni wakho so kwenza i-life changing journey ihluke kakhulu shuthi singasho nje dokotela ukuthi kahle shuthi asikho isifo esingalapheki ayikho inkinga engaxazululeki uma wena mnikazi wayo inkinga ufuna ukuthi ixazululeke yabona ngihlala ngisho sinolwazi efukumula kahle ngithi kuba khona intention kube khona ushintsho kube khona futhi decision kube khona futhi isinqumo the minute wenza isinqumo ukuthi namhlanje ngifuna ukushintsha if mhlawumbe sihlambe uphuza utshwala kakhulu yeah uphuza utshwala because of 1 2 3 angithi sesiyakwazi lokho so kodwa nalo ushintsho olufuna empilweni yakho manje wenza isinqumo sokuthi namhlanje uthi yabona Nyezi noma mkhulu namhlanje mina ngifuna ukushintsha ngifuna kanje nakanje because ngiyazi impilo yami i-mess because of 1 2 3 the minute uphimisa lawo magama ukuthi ngifuna ukushintsha ngithi sesithi umlomo uyadala manje wathi nje sengikhathele ukuphela impilo sengifuna ukwenza kanje mase ngiyaunderstand ukuthi mina ngubani i-purpose yami ne-meaning ne-direction sese-spiritual ke manje ukuthi nayi direction yami naku kufuneka ngikwenze naku okwenza sense ngempilo yami ila kuzoshintsha khona the whole story empilweni yakho kuzoshintsha and ngiyophinda ukukhohlwa and la sikhuluma nge-unconscious mind izokukhumbuza ingqondo yakho ukuthi yakhumbula ukuthi ufuna wathi so yonke into isengqondweni yonke into izoshintsha yonke into yenzeka cognitively so imicabango yakho yonke into izoshintsha engqondweni yakho
Ngiyabonga dokotela. Mina ngizibongela nje kwanami futhi ngimbongele nomlaleli womsakazi noNgoma FM. Angeke ngiqamba amanga since ngaqala ukusebenza nodokotela. Ngiyezwa ukuthi impilo yami yashintsha noma ngathiwa awusuku ungasho kimi usuku ungakhuluma nami but every Friday masikhuluma kukhona into engiyifundayo every Friday masikhuluma khona into engiyithathayo engisizayo engisebenzelayo engihamba nayo ngiyiphathe ngihambe nayo bese ngiyabona ukuthi ake ngenze kanje njengoba besikhuluma kanjena udokotela nami ake ngenze kanjena ngibona ubone ukuthi hayi man khona ezinye izinto ezenzakalayo nje ngingakayi nje mina nje ngiyokhuluma nawe dokotela ngihlala nawe phansi kodwa nje mangeke ngathatha ezinye izinto ohlala ukhuluma ngazo bese mina ngizenza kumina ngiyabona ukuthi ziyenzeka. Siyabonga nje dokotela ukuthi ke sibe nomuntu kanjalo ofikela eZululand eKZN azosiza abantu Swaziland Mozambique Mpumalanga la kufinyelela khona umsakazi noNgoma FM abantu bayasizakala. Siyabonga kakhulu dokotela. Elakho lokugcina ke kumuntu osekhaya njengamanje obhekana nayo yonke lento esikhuluma ngayo njengamanje kodwa manje uyasaba ukuya ngaphambili noma uvele ethi mina sengamosha imali kakhulu kubantu abebengangisize lona uzongisiza ngani njalo athina amazwi akho okugcina owabhekise kulowo muntu. Ngithi mina yazi okungenzeka ukuthi kini uwe umuntu ozoshintsha the whole story. Yeah. Yabona kungenzeka ukuthi kuzothiwa ulolwazi uyena owafika nokuthi mhlawumbe uzobhala i-page lakho noma i-chapter yakho kini. Mhlawumbe wena ozoqala izinto noma ozoshintsha izinto ekhaya kini. So ngithi mina awukuyitshele awukucabange lokho ukuthi mhlawumbe sokuyisikhathi sokuthi impilo yakho ishintshe manje. Mhlawumbe sokuyisikhathi manje sokuthi ukwenza izinto different. Ukushintshe ushintshe ibehavior yakho ukukholelwe kuma abilities zakho. Sesikhuluma ngama positive affirmations wazi ukuthi wena uspecial, wazi ukuthi wena unique, wazi ukuthi khona indlela ocabanga ngayo engafani nabanye abantu. Yazi ngithi mina kuyenzeka ukuthi nibe u5 nizalwa umama oyedwa nobaba oyedwa abashadile wedded parents kodwa ningafani. Anifani kodwa nizalwa umama oyedwa ngobani uNkulunkulu kunenhlifihlo anayo ngomuntu. So wena ukuthi wena uhlukile kusho khona ukuthi uya special kusho wena ukuthi khona lento ofike nayo ofike uyifumbethe la emhlabeni. So ngithi mawungakholelwa kuma abilities zakho ukholelwa kuma talents kuma skills zakho ungayishintsha lento. Yes, abanye bayafunda babe ngoprofessor abanye baba ngobusiness abanye benza lokhu nalokhu. Indlela yethu ayifani. Yeka ukuzicompare nomunye umuntu ufuna hambe yocinga hambe yokunyizi hambe yomkhuluma table hambe ubheka ukuthi una yini le ezothihluke yini le oyizela emhlabeni hambe ubheka yo journey hambe ubheka yo purpose, your meaning, believe in yourself ukuthi wena mina nguvuyani Vitalis Nyezi khona lento ngizena something. So ngithi mina awuvuka uzithathe manje yekuthiwa yeke ama drugs yeke lezi zinto zenza ezinegative. Ngithi kuqala ngawe ikhona into ozoyenza namhlanje make calendar namhlanje ubhale igama lakho lapha ku-calendar ubhale reminder ukuthi yazi namhlanje ngiyasenza isinqumo sokuthi ngiyashintsha awuthi ngiWhatsApp uNyezi awuthi ngifonela uNyezi awuthi ngifonela umkhulu awuthi ngifonela amakhetho awuthi ngifonela Upshating Journey. So ngithi namhlanje awenze leso sinqumo ukuthi noNgoma FM ngizwile kade uNyezi ekhuluma kade uNolwazi ekhuluma kade umkhulu ekhuluma kade bekhuluma ngibonga lesi stage ukuthi siyishintshile impilo yami ukusuka namhlanje kumhla ka19 sithi make a decision namhlanje uzosibonga ngelinye ilanga usifonele setholakala eThekwini sikhona kodwa ke na online sikhona ku WhatsApp inamba yethu yase officeini ku065 yebo 846 yebo 0441 yebo mkhulu 065 846 0441 yase officeini. Uyabona sesilolwazi indlela enenhliziyo enhle ngayo ngizobanikeza inamba yami epersonal kodwa yomsebenzi. Mangiphuthuma nje bangifonele noma ngiWhatsApp anytime thina ngo12 ebusuku ngisho ngasiya voice note ngiyawuthanda lo msebenzi ngiyuthanda inhliziyo emhlophe. Inamba yami ithi 083 yebo 268 yebo 3007 iphinde mkhulu 083 268 yebo 3007 Vuyani Vitalis Nyezi iyafoni ya WhatsApp enza yonke into ningifonele nishiya ama message ama WhatsApp ngizowalalela amantoleshana ngizoniphendula ngiyanithanda ngizonisiza bafethu. I love this job ngizosiza ngempela amen iphile nje. Mkhulu ngiyakhumbula ukuthi ngesonto edluleke besikhuluma ngayo yonke lento le yokuvala isiqalekiso noma yokukhesa izinto noma ke ama cases awathile siwavala sithi thina namuhla siuNyezi noma ke uDr Nyezi uthi namhlanje
namhlanje leso simo sizoshintshwa wena lapha ekhaya lokuthi uthi wena ekhaya vela sisiqedi isikole vele sekuyaziwa senikujwayele kuvale ke lokho kuze izizukulwane ezizayo lokuthi wena abantu la ekhaya bafa ngesibhamu kuvale lokho uthi la ekhaya vele hawu siyasina kulonyaka vele khona uzophathwa umkhuhlane angcwatshwe unyaka nonyaka nguwe ozovala lezo zinto kuze izizukulwane nezizukulwane ezizayo singabe sisayithola noma leso siqalekiso singabe sisadlula sime njengamanje mawukuthi umsebenzi la ekhaya nje niyawuthola uphele niyawuthola sifuna ukukumisa ke kulonyaka thina no Dr Nyezi ukuthi no wena kuxhumana no Dr Nyezi umise yonke leyo nto leyo osuyijwayele. Yabona nje solwazi futhi ngiyenza nje u30 seconds okhuluma ngalo tuyishoyo. Njalo ngesabatha even tomorrow sinomkhulu bheseni sisemanzini sisuke siyo yakhumbula ngithini thina siyalalela sihogele ukuthi umuntu sithini isidalwa sakhe sithini isithunywa sakhe asihloli siyalalela kuphela amadlozi awafani siyalalela sithule silalele sizothi uthini bathina abantu bakho sithini ihlole sakho noma lo muntu ogadela uthini bese sihamba sokuhlambulula olwandle sisebenzisa ulwandle nemali emhlophe. Yes. Asihlola sinama lokusola but unganikela imali onikelayo ufike kodwa kumele ufike physically ufike sihlale phansi sijule bese sihamba siyolwandle abantu abafiki yabona lento yasolwandle abantu abayazi sinolwazi ukuthi powerful kanjani yabona le usuku olwandle onikela ngemali emhlophe wabuya impilo yakho izoshintsha ngoba abantu bakini balapho olwandle kukhona yonke imimoya bonke okhokho bakho idlozi lakhe ligezekile lihlambulukile elihle lemhlophe lisolwandle le day usuku olwandle impilo yakho izoshintsha uzophupha into ongayazi ukuthi ngeke ama-voice note mina ngilali ama-voice note esinovels angilali abantu abaphuphayo bathi wenyezi ngiphuphe lokhu nalokhu so ngithi balaleli nabalandeli benongoma FM bale show live sharing journey thathani lezi number zethu nifike nibhuke nifike eThekwini noma nifike kumkhulu nibhuke nifikani ngesabatha singa-arrange mhlawumbe ama-transport nani sisambeni siyophahla sinikelele abantu bakini izoshintsha impilo yakho isithunywa asithakatheke isithunywa sinamandla isithunywa sahlula yonke into futhi isithunywa singayivusa impilo yakho yekani lento lokulamba niyothwasa niyenza yonke lento lena ukona phekani isithunywa sakho uhlambulule sona kuphela impilo yakho izoshintsha. Hey ngeke ngabathintela kizolo kancane mkhulunyezi ukuthi ke sisohlelweni lokuthi sihlangane nabo lapha na ke multi purpose sihlale nabo phansi baxoxe bese emva kwalokho siyahanjwa kuyiwe emanzini la khona inkinga ziyosala khona yonke lento ekusindayo lezi inkinga ezikhathazayo omunye mkhulu akazazi naye inkinga ezimkhathazayo kodwa zikhona and uyezwa ukuthi uthwele kodwa mayisehlala phansi ecabanga ukuthi lena engake ngikhathazayo kwenzakalani kukhona ileyo nto ke besifuna ukuthi siyoyenza kodwa ngibatshelile ukuthi hayi sizothi mase sihlele kahle yonke into nani sigcine sesibanikeza ama date ukuthi kuyosuka phi kwenzeke kanjani siyohamba kanjani njalo sihambe siyohlambuluka lapha sibuye sesingabanye abantu sesilula ngabatshela ukuthi khona uza kwethu nayo kwangitshela unazi ngake ngaye emanzini ngabuya ngiphephuka ngathi ngizowa uthi ngalala ngangiqala ukulala ngiphaphama ekseni ngingaphaphama ebusuku ngizwe izinto igijima nani uthi ngangiqala so bezingikhuluma ngikufakazela endabeni yokuthi amanzi ngendlela apowerful ngakhona umsebenzi hamba ufuna umsebenzi emanzini hamba ufuna ini umndeni wakhe enalahlekelana nawo uyobabona bevela izihlobo zakhe ningazani nazo niyobona zivela mase kubuye emanzini sizokhuluma konke lokho mase siarrangeile bese ngiyabatshela idate ukuthi kuphi na kuphi. Amen akubenjalo sizoshiya ama details abantu bazophila abantu abahlala eduze la kwethu impilo yabo izoshintsha kakhulu. Thank you Dr Nyezi. Siyabonga. Alright sinongoma FM 88.3 we play you listen ke uyena ke lapha ke uDr Nyezi ivitalist khona la ku 88.3 we play you listen sonokushintsha impilo yomuntu thina asisebenzisa makhambi sisebenzisa nje amanzi into edalwe uNkulunkulu engeke ithakatheke noma ngabe kuthiwa lokuthakatha uyena uyobe sekuthuka ukuthi uyathakatha uthi no hayi mina ngisebenzisela amanzi ngiphuzela amanzi ami ngigezela ngamanzi ami mina kuphela athandazelwe nje kuphela athi uyathakatha kuthuka thintana no Dr Nyezi namhlanje thintana nomkhulu Bhesini namhlanje ngilanda umkhulu Bhesini ke sizokhuluma zona lezi ndaba ke manje sesithinta isintu ke manje angitho vitalist bona bafundile bayiyele esikoleni lento basikhuluma nje engqondweni nje sishintshe ingqondo.